Daj mi reci, molim te, kako čovjek iz Zagorja uspije doći na ideju da sadi egzotično voće u Zagorju? Koliko su Hrvati uopće otvoreni za nekakve suradnje u smjeru koje ja vjerujem da njima sigurno nepoznato? Tamo to radi 6 univerziteta, 25 godina s ogromnim parama. Ja to radim bez novca ovdje i uspio sam. Ja sam spletom okolnosti upao u tu priču s poljoprivredom, ali nisam htio taj model, robovlasnički model, da biljke su gospodari mene, ne? Biljka je stara od pčela, 60 miliona godina, preživjela ledeno doba dinosaura. Nema špricanja, nema bolesti, 10.000 puta jače od kemoterapije, nutritivno najjače voće na svijetu. Perca. Ti se šališ još nešto? Ovo je brutalno, ovo je baš fino. Čekaj. Pozdrav svima. U Hrvatskoj već dugi niz godina bilježimo, nažalost, pad poljoprivredne proizvodnje. Iako većina ljudi odgovorno tvrdi, pogotovo među proizvođačima i trgovcima, da poljoprivreda zapravo postaje jedan od najprofitabilnijih poslova u današnje vrijeme. Međutim, danas nam je gost čovjek koji tvrdi da realno u Hrvatskoj osim naše standardne jabuke i kruške, kukuruza i pšenice možemo saditi nekakve daleko profitabilnije voćke. Ivane, pozdrav, dobro nam došao u podcast. Prvo pitanje koje ću ti odmah postaviti je, daj mi reci, molim te, kako čovjek iz Zagorja uspije doći na ideju da sadi egzotično voće u Zagorju? Pa, dobro večer svima, lijep pozdrav. Ovako, Alen, s obzirom na odmah godina koliko sam mi znao, mislim da je neprimjereno da me pitaš kako sam došao na ideju. Nisam ja došao na ideju, ideja je došla na mene, ne? I mislim da se tu u većini slučajeva događa da mi čujemo nekakvu informaciju sa strane koja utječe na nas, a mi ne utječemo na tu informaciju. Ne? Ja sam uvijek razmišljao da radim nešto drugačije od ostalih, da budem drugačiji i tim eliminiram konkurenciju. Pročitao sam taj članak i odlučio sam, to je to. I ja to gledam onako, opet što ljudi ne razumiju, to je prilika. Ali što je prilika? Prilika je ono što ne vide ostali da je prilika. Jer ako svi vide da je prilika, onda je to neprilika. Dobro, mislim, ovo što ti pričaš, to je apsolutno poduzetnički mindset. Nekad neko pročita članak u novinama i to mu je dovoljno da ono okrene, ajmo reći, kompletnu tradiciju jedne zemlje naopako, realno i krene u tom smjeru. Ali daj mi reci, da li uspijevaš sa takvim stavom, da li uspijevaš složiti u nekakvu kooperantsku mrežu, koliko su Hrvati uopće otvoreni za nekakve suradnje u smjeru koje ja vjerujem da njima sigurno nepoznato? Da, to ja već radim 26 godina i to je stvarno kalvarija, ne? Danas to ljudi teško razumiju, pa gotovo da ne razumiju, a i sam znaš što je bilo prije 26 godina, ne? Ja sam tada poklanjao i sjeme i sadnice, ne bi li ljudi to sadili, kako bi se stvar pokrenula, i to je išlo jako teško i to je baš ono kalvarija, ja bi mogao knjigu napisati što su ti kooperanti meni radili, ali ne znam, od 100 iskristalizira se 1-2 i kroz ta x godina po 1-2 danas nas je pristojna brojka, tako da recimo ako uzmemo samo kooperante indijanski banana, s tim kooperantima smo mi postali najveći proizvođači na svijetu, što je jedna mala Hrvatska, recimo biljka dolazi iz Sjeverne Amerike i tamo to radi 6 univerziteta, 25 godina s ogromnim parama. Ja to radim bez novca ovdje i uspio sam biti broj 1 u svijetu. Oni dolaze kod mene, pričaju o meni, njima nije jasno što ja radim. Recimo, došao je Chris iz Amerike koji je jedan od najvećih proizvođača. On je kustos u muzeju indijanskih banana u Ohaju. Odnesu od mene proizvode i ja nisam znao, on je rekao ja ću ih staviti u muzej. Ja tog časa nisam znao što će se dogoditi, ali kad mi je poslao sliku, imate jedan stol gdje su ti eksponati i na tom stolu je 50% je mojih proizvoda, 50% je Amerika. Da, nevjerojatno je da sa jednih obrnaka bistre u biti dolaze. Ja sam bio na tvojoj farmi i moram priznati da vrlo impresivno to izgleda. Ali zašto je ta indijanska banana tako poznata? Zašto je toliko dobra? Imaš možda neki ono... A ne, nije ona... ja sam to prepoznao kao jedinstvenu priliku. Ja sam odrastao na selu, znam šta znači poljoprivreda i poljoprivreda traži roba. Ja sam spletom okolnosti upao u tu priču s poljoprivredom, ali nisam htio taj model,
robovlasnički model, da biljke su gospodari meni, ne? I onda je slijed okolnosti da banana nema špricanja, nema bolesti, ništa, recimo moja najmlađa kćer sjedne na traktor i će pokosti travu, to je sad posao koji mi radimo. Znači minimalno održavanje. Ali mislim sam više sa nekog aspekta, ajmo reći, konzumacije i to, za šta je indijanska banana u biti ono toliko, mislim zašto je ti preporuča, zašto ti je to bila nekakva ono vodilja u proizvodnji? Ponovo ideja je došla kod mene. Čovjek iz okolice Zaprešića došao kod mene, on ima botanički vrt. Je u biti tajna da se presele ljudi u Bistru, da počne ideje njima dolaziti? Pa negdje tamo oko Zaprešića, to je to. Kumrovec, Zaprešić, to je to, ne? Idealno. Došao čovjek kod mene i zvao me 2 ili 3 godine da dođem u Brdovec kod njega, ne? Da me zvao iz Dubrovnika, bio bi vjerojatno drugi dan, ne? Ali Brdovec pa svaki dan stignem i prošle su 3 godine. Dolazi čovjek kod mene, jesensko doba, ja sam sam doma, u nedjelju radim neke papire da u miru napravim, supruga je otišla kod svojih sa klincima i čovjek dolazi u 3 sata i rekao ne nedjelja, ne danas, ne. I kad mi je rekao da ima botanički vrt, mi možemo danima i mi smo sjedili, lovi se mrak, dolazi supruga sa klincima i on je u vrećici donio nekakav poklon. I ja tog časa otvaram da vidim i vidim plodove koji izgledaju kao mango. Zoran, pa ne možeš uzgajati mango u Zaprešiću. Kaže, ali to nije mango, to je indijanska banana. Ja dam svojima da probaju, koštice lete na sve strane. On odlazi doma, ja na internet. Biljka je starija od pčela, 60 miliona godina, preživjela ledeno doba, dinosaure. Nema špricanja, nema bolesti, 10.000 puta jače od kemoterapije, nutritivno najjače voće na svijetu. Sam rekao, to takva priča se nikad nije dogodila u poljoprivredi i vjerojatno se nikad neće. To su definitivno top argumenti. Ja bih te vratio malo na priču o europskom tržištu. Koliko u biti znam, ta mreža proizvođača i općenito te potrebe i ajmo reći nekakve trgovinske razmjene na europskoj razini je poprilično dinamična. Zašto recimo to ne dolazi malo više u Hrvatsku? Ok, Nizozemska je sad ste počeli s teškim pitanjima. Ne, nisu teška pitanja, nego Nizozemska je Nizozemska država je omogućila svojim gospodarstvenicima sve. Napravila im je luke, dala im je besplatnu struju, omogućila im da ima grijanje, napravila im je plastenike. Znači država stoji i oni su napravili jedan veliki razvoj, budući da su bili kolonijalisti, znali su sve to voće, shvatili su da to tržište traži. Rotterdam je jedna od najfrekventnijih luka i slijedom okolnosti to je tako. Tamo dolazi roba iz čitavog svijeta i odlazi u čitav svijet. Ne? Hrvatska nije na toj poziciji, ali ne znam što bi Luka Rijeka mogla raditi, a ne radi, što bi neki, ne znam, privatni aerodromi mogli raditi, a što ne rade, ali ako sam ja mogao s bananama, što mi možemo s tim prednostima koje mi imamo, ali ih niko ne vidi i ne koristi. Da, dobro, mislim, ali s obzirom na količine koje se vrte, realno tu evidentno postoji tržišna potražnja sa strane konzumera, ne mislim na europskoj razini. I sad što ja shvaćam, što opet, kad ja to kažem, svi kažu da ja stvarno nisam normalan, ne? Iako nisam normalan. Ja imam monopol na tom tržištu. Da, dobro. Zašto imam monopol? Zato što ja to uzgaja neki konkurent koji dolazi iz Azije, Afrike ili Južne Amerike. Ali oni moraju to poslati brodom, to putuje mjesec dana, ili dolazi avionom, što košta $3 po kili. Ja prodam svoj proizvod $3 po kili. Da, tebi to već to je strašno, a konkurencija u tom slučaju kaže tamo je neki ludi šulo koji prodaje po $3 koliko vredi avion. Pa što mi imamo tu raditi, ne? Ali sad je opet druga stvar, da bi ja konzumirao to tržište, čitava Hrvatska, ako ne i bivša Jugoslavija, mora raditi za mene. Jer što je bivša Jugoslavija u odnosu na Aziju, Afriku i Južnu Ameriku, zrno pijeska u jednom afričkom selu. Ali ljudi ne mogu uopće shvatiti te korelacije jer nikad nisu izašli iz svog sela. Pa sad mi idemo pričati o juzu naranđama i o Japanu. O čem pričamo? Jasno, da. Ali dobro, mislim, od nekud treba krenuti, definitivno. Šta bi recimo tvoj bio prijedlog? Mislim, koliko ja vidim, očito je fali edukacija. Ili nekakav uopće smjer ko neko ko bi njima otvorio oči da zapravo i tu postoji jako dobro tržište. Problem je tog uma i sklopa koji vlada x godinama. To je radio moj deda, pa ću raditi ja. Ta vremena su davno prošla. Vi morate raditi nešto novo, inovativno i kad to radiš,
ono što ja mislim je da već moraš razviti novu ideju, novi poslovni projekt, jer je pitanje koliko će ovaj trajati. Danas sve jako brzo ide. Nije kao nekad, zapošli se u firmi pa radiš do penzije. Toga danas više nema. Da, kužim. Osvrnuo bi se samo malo, recimo, na primjer, mi smo onako dosta razvijena turistička zemlja, ali barem se tako doživljavamo, ili ćemo možda uskoro biti. Definitivno ogroman broj ljudi se sjati u tih par mjeseci kod nas. Smatraš li da bi trebali početi malo raditi na tome da ta naša ponuda, a pogotovo na obali, bude malo konkretnija i malo možda raznovrsnija, a ne da se svodi sve na nekakve pekarske proizvode i, ne znam, lokalna piva? Dobro, ali to ako uzmemo segment poljoprivrede, tamo završava roba koja dolazi od svuda, ne samo iz Hrvatske. Jasno, da. Ok, naša rajčica je najbolja, znači oni kad to stranac to ne svrstava u povrće, on to svrstava u voće, on nikad nije osjetio taj miris i nikad taj okus. I mi njima trebamo dati domaću rajčicu, a naši poljoprivrednici svoju rajčicu bace u Neretvu. Evo, to je naša situacija, ne? Pa floskula, spojimo plavu i zelenu Hrvatsku, ne? Da, dobro, da. To je san koji se već dugo sanja. Ne, nije to san, to je floskula koja nikad neće zaživjeti, a vrlo jednostavna. Ja ću napraviti aplikaciju, napravit ću za 3 mjeseca, ne košta nikakvih para, kroz nju svi koji kupuju i svi koji proizvode i prodaju, svi su umreženi i sve ide kroz tu aplikaciju. Da. A mi smo dali novce, ne znam, za COVID i za ne znam kakve aplikacije, milione od tih aplikacija nijedna ne radi. Ali je pitanje, ovdje sve transparentno, kome to interesantno. Da, jasno. Ja to mogu sam, ne treba mi niko, sam. Evo ovog časa, ako neko kaže da idemo za 3 mjeseca i da to dam vladi besplatno. Da. Dobro, mislim, očito postoji nekakav problem, jer u biti kad pogledaš, koncept je vrlo jednostavan i vrlo razumljiv. I svakom je jasan, ajmo reći, ne treba tu uopće ništa filozofirati, ali se to ne događa već dobri 20 godina. Ja vjerujem da to nije ono problem koji možeš reći, tu je samo jedna osoba kriva, ili nešto, znači to je vjerojatno vrlo slojevita priča, ali šta misliš ko je tu biti, otkud treba krenuti, ko je tu glavni krivac, zašto se ne ide u tom smjeru? Pa ne znam, ti akteri koji jesu tu, oni su već godinama, ti ljudi se ne mijenjaju i poljoprivreda se devastira. Sad je pitanje di je problem, ili je u tim seljacima, ili je u tim koji vode te seljake, zašto je devastacija, ne? Znači, ako ja to mogu sam i nikad me niko nije pitao za pomoć, niko nikad nije došao da mi da nekakav savjet, nešto, i sve sam napravio sam. Što može onda zajednica ako to može pojedinac? Dobro, mislim to apsolutno. Mislim, mi smo to baš komentirali neki dan, ima jedan apsurd koji je samo u Hrvatskoj se događa, da ljudi uopće išta posade i uzgajaju, a bez da znaju biti ko je stvarno kupac. Mislim da je to inače trgovinski gledano jedna od najgorih mogućih pozicija, ne? Jer kad imaš robu koja ima jako kratak rok trajanja, tvoja pregovaračka pozicija je nikakva, realno, jer ti to moraš prodati pod hitno i svi to znaju, ne? Tako da ja bih rekao, evo, ne znam, sad ti se možeš složiti sa mnom ili ne, da tu prvenstveno nedostaje očito nekakva krovna organizacija od kud bi to se krenulo. Mislim, nešto bi volio čuti od tebe. Da li je nužno potrebno da se opće država u to upliče ili može to recimo privatni sektor samostalno odraditi? Ma privatni sektor to može sam, ali ne znam, imaš situaciju, poljoprivreda je u problemu jer imamo uvoz. Ok, uvozi se iz Portugala, Španjolske i ljudi ne razumiju da mi živimo u istoj državi. Da roba dođe iz Metkovića, to je prirodno, a kada ona dođe iz Portugala, to je neprirodno. Pa kako kad smo ista država? Znači, ko može tom Portugalcu zabraniti da vozi ovdje? Ali zašto mi ne vozimo u Portugal? A oni voze ovdje. I na tom treba raditi, znači treba dati i gospodarstvenicima i proizvođačima da se umreže i da je sve transparentno i da ta roba kola unutar Hrvatske i da kaže ok, ako si ti restoran i kupuješ hrvatsku robu, oslobođen si PDV-a. Da li će ju kupiti? A ne može ništa fingirati zato što se sve vidi kroz tu aplikaciju koju sam spominjao. Apsolutno. Ali to nikad neće zelena Hrvatska, nikad. Nažalost. Da. Što je apsurdno, da. Mislim, općenito je taj koncept PDV-a, realno vidim da svugdje u Italiji, u Španjolskoj su proizvođači mahom lišeni tih nameta, ali meni to recimo uvijek čudilo, ako razumije opće PDV i njegovu logiku, ti ako plasiraš neka proizvod u trgovinu, ta trgovina će ga tak i tak prodati s PDV-om, znači on neće imati ulazni PDV, imat će samo izlazni i opet će taj PDV doći u ruke državi. Tako da to mi je, moram priznati, nikad nije bilo jasno zašto ne naprave barem taj iskorak da je nekakva lokalna roba ipak konkurentnija.
Ali dobro, nešto, gledaj, da ne idemo samo teške teme, ja bih vratio više na egzotiku, čisto evo, daj mi nekakav presjek od egzotičnog voća, šta je najinteresantnije, ono, mislim, naravno, kiwi i to, ok, ali recimo neke možda malo stvari koje naša publika neće znati, ono, kao nekakvu, ono, svakodnevni proizvod, šta se možda najviše tu traži, šta ima nekakav najveći potencijal? Znači, ajmo se vratiti na mene, prije tih 26 godina, ljudi danas ne znaju za kivano. Ja sam krenuo sa tim kivanom, ne? U to vrijeme neka grupica ljudi je na godišnjem u Južnoafričkoj republici, odlazi u pustinju Kalahari, pronalaze tamo kivano, odnesu ga u Novi Zeland i oni postanu prvi proizvođači na svijetu i brendiraju ime kivano. Ok, ne znajući sve to prije 26 godina, nije bilo na interneta, ja sam drugi u svijetu koji sam to počeo raditi i dogodilo da moj proizvod je najkvalitetniji na tržištu. I to je razlog zašto sam ja uspio. Nakon kivana oni su rekli, a zašto ne bi sadio butenu, zašto ne bi sadio ovo, i ta priča je onda otišla preko 50 proizvoda danas, preko 50 kultura. Postoji konkurencija Portugal, Španjolska, ali oni rade ili samo slatki krumpir, ili rade samo tikve, ili rade samo kivano. Ja radim ta 3 pa plus još 50. Ako me pita što ja uzgajam, ja danas ne znam pobrojati što sve uzgajam, ali priča je... Napisat ćemo mi u infografici ispod. I ono što je, priča je, nemoj raditi samo ono što svi rade. Ja to znam i s tim sam krenuo, ali dokaz je opet, ekipa odlazi u Boliviju na godišnji iz Australije, uzmu Indijanca da ih odvede u džunglu i tamo nabasaju na čaču i probaju voće, jedno od najboljeg voća koje sam ja ikad probao, i danas postoji 60 hektara čače u Australiji, oni imaju monopol, naplate to koliko žele, prodaju vjerojatno preko 80% u Australiji, jer što je 60 hektara za Australiju, ali dan danas u Boliviji i Južnoj Americi ne postoji nijedna plantaža ačača. Mislim, fascinantno. Ali još samo da te pitam, koliko možemo mi kvalitetom, znači konkurirati to recimo sad s obzirom na podneblja i to, da li je ono Hrvatska dovoljno, ajmo reći, u nekakvoj toploj zoni da može takve stvari uzgajati? Znači, Hrvatska više nije upitna. Znači, naučnici su rekli da je Sahara prešla Mediteran i ona je u Španjolskoj. Znači, ono što je bila nekad Španjolska ostaje bez vode, devastirano je tlo, to postaje Hrvatska. Hoćemo mi saditi limune i naranđe? Pa trebali bi, ali kod nas ko razumije da mi trebamo saditi limune i naranđe, jer mi smo spremni, nije to više Neretva. Da. Pa maslina se sadi u Zagorju. Da, to je fascinantno. I hoće se, ja znam i za neke plantaže koje su u Austriji u Alpama. I ja ne znam šta trebate više čuti, vidjeti. Ne znam, imate, jedan bračni par me pita, mi bi sadili fiđovu. I sad dolazim ja na sastanak, oni dovode svojih 7 prijatelja. I kaže, hvala što si došao, mi bi sadili fiđovu. Ja im na to kažem, prvi put ih vidim u životu, nikad vi fiđovu nećete saditi. Pa kako to misliš? Pa rekao, zbog njih 7. Pa kakve veze oni imaju? Pa rekao, ko sutra ujutro na kavi će reći, kakve fiđoje sadi mandarinu, jesi ti normalan? Da, kužim. Je, u pravu si, ne? I onda je pitao, dobro, ko će to kupiti, da sad ne dužim? Ja kažem, dobro, a zar je vaš deda bio pametniji od vas? Pa kakve veze deda ima? Ja ne znam ko je deda, ne? Ja. Pa ko je njemu obećao da će kupiti mandarine, sadili su mandarine? Da. Pa sve nam je rečeno, modeli postoje, ali mi ih ne vidimo, ne? Jasno, da. A di se recimo tvoji proizvodi najlakše mogu nabaviti u Hrvatskoj? Da li si ti već široko prisutan u trgovačkim centrima, da li su nekakve male trgovinice, ne znam, tipa Mrkvica i takve nekih stvari, ili di su nekakvi najbolji kanali da ljudi uopće pronađu tvoje proizvode? Znači, ja sam ti sretan da to kod nas niko ne razumije. Dobro. Zato što mi to prodajemo direktno i prodajemo ogromne količine, a u našim centrima još uvijek luk, krumpir, paprika i to je to. Znači, kužim. Ali u biti mogli bi profitirati samo ovo je sigurno priča koja dolazi, ona je već tu, ali još uvijek niko ne vidi, hvala Bogu. Znači možemo reći, Šulog je u biti još uvijek najjača je direktna prodaja. Da, mi imamo po trgovačkim centrima, ali to je minorno. Ne znam, sad da ne spominjem jedan trgovački centar, ako on ima 20-30 dućana u Hrvatskoj, a naruči mi 6 kivana, znači da tu nešto ne valja. Da, jasno. Dobro, da, to je sve i pitanje da li trgovački centri uopće razumiju, da li znaju pozicionirati tu robu i to koliko uopće postoji interes, ali meni je drago što mogu onda sad ovim putem i najaviti da će biti preko nek marketplace, Šulogov, inače web store biti hostani kod nas, tako da će kupci moći biti tvoje proizvode kupiti apsolutno sve sa direktnom dostavom na kućni prag, a ja bi ti sad volio zamoliti da
možda da uzmeš nekako tu, nešto od ovog voća, što misliš da bi bilo najbolje, pa da probamo napraviti nekakav sok da vidimo kak je to u praksi. Ok, pa napravit ćemo onda, ne znam, neke zdrave, fine, jednostavne recepte, ne znam, sa guavom, sa kraljevskom pitahajom. Dogovoreno. Evo, ja ti puštam onda, morat ćeš nažalost do naše kuhinje da to smiksaš, pa evo, kad si spreman vidimo se i nastavljamo. Znači, kratka pauza i vraćamo se opet na podcast. Da će se raspametiti kad proba ovo. Si mi to pripremio, ovo jako dobro izgleda. Sviđa mi se boja. To je mlijeko s medom, sa guavom. Stavili smo malo graška šećerca. Ti si šališ češnjaka. Ovo je brutalno, ovo je baš fino. Čekaj samo, daj ponovi, molim te. Nisam te mogao slušati kad sam pio. Dok mi je dobro. Ostavili smo mlijeko, stavili smo malo meda, stavili smo guavu, malo graška šećerca koji je idealno za mršavljenje jer pali masnoće. I stavili smo crnog češnjaka koji je češnjak na 10. potenciju, pun antioksidanta, proteina i svega ostalog što treba. U biti, ovo je jako fino, ali lijepo si me usosio zbog češnjaka, mislim večeras, znači nema akcije, ima samo zdravo. Ne. Možeš ga pojesti tonu i ništa se ne osjeti. Zato što je fermentirao i sve izgubio, samo su pojačane njegove kvalitete. Ali ovo je prefino. A ovo? A ovo je, recimo da je pokojna kraljica Elizabeta htjela naručiti kraljevski pitahaj, ako mene nije zvala, nije mogla. I to ti je kraljevska pitahaja, stavili smo unutra finger limete, juzu naranđe. Ja se nadam da nećemo morati imati malo kraći podcast kad ovo popijem. Ne. Osim što ćeš imati puno energije, sve ostalo je zanimljivo. Ok, onda super, za energiju. Do jutra radimo. Jako fino. Baš evo fino. I što je meni ali ovo je baš ne bi očekivao. Znači, evo iskreno ću ti reći, ovak po izgledu, mislim da si vidio ovako koštice i to, mislim da će mi sad nekakav ultra gorak okus, a ovo je baš onak ko sladoled, dosad se, baš super. Mislim, ja ne bi bio dobar promotor zdrave hrane, ali ovo je jako fino. I u čitavoj toj priči meni najviše vredi to. Kad probaš i kad vidiš osmijeh na licu. Taj osmijeh, to vredi $1,000,000. Apsolutno, da, apsolutno. Sad kad sam ja već pun energije, pa da ti krenem sad tu si mi dao jednu prekrasnu platu, pa idemo redom. Daj mi reci kako su ti ovo šljive tu? To, dragi moj Alen, to nisu šljive, to su borovnice. Čovječe, mislim kolike su? A ogromne su, ali kod nas ti ima jedno uvreženo staro pravilo, ne, možda još i iz Kine je možda došlo, ne, što gluplji seljak, veća borovnica i stvarno funkcionira. Dakle, Ivane, ti si stvarno budala. Sorry. Hvala. Ali borovnica ti je jako velika. Ponosan sam na njih. Slobodno, jel? Slobodno.
Šta imamo još tu u biti? Evo, recimo, meni zanima šta je ovo tu. Evo, slobodno da se malo ću razmontirati za naš aranžman, ali evo, recimo, ovo moram priznati da ovo nisam nikad vidio. To je kakao. To je kakao, da. Unutra su koštice su obložene užasno tvrdo. Jednom voćnom pulpom koja je jako fina, a poslije toga se suše koštice i imate pravi kakao, pravi izvorni. Ne? Top, sad da ne zgnječim ovo tu žuto ovdje. To su peruanske jagode. Ok, mogu probati to slobodno? Da, naravno. Baš me zanima, evo. Mislim, meni je super da samo ja jedem, mislim, slobodno. Posluži se ti, ja ti znam inače dobavljača za ovo. I to osobno. Ima baš zanimljiv ukus. Da, jedan... Da, nije to je baš egzotična bomba. Da, baš ono, stvarno... Ok, ovo znam da je kivano, je li tako? Ne. Ja. To je pitahaja, žuta pitahaja. Aha, super da ja znam. Postoje 3 vrste koje ljudi kod nas znaju, crveno-bijela, crveno-crvena, ta žuto-bijela i odnedavno imamo tu kraljevsku žutu pitahaju koja je stvarno... Onako dosta gumene onako djeluje. Da, ali je ova je baš med. Da, to nećemo sad probati. Šta je onda ovo? To je kraljevska pitahaja. A to je kraljevska pitahaja. Ok. Šta nam je onda ovo tu? To je sestra indijanske banane ili kćeri moja. To nije kukulinova seka. Nije kukulinova seka, ali je jedno od finih voća, stvarno jedinstveno. Da. I to se može uzgajati kod nas na otvorenom. Znači može ovo rast u Hrvatskoj? Južni otoci dole od Splita. Ne? A to ipak mora biti neki topli kraj. Da, mora biti ali može se kod nas bez problema uzgajati. Za razliku od indijanske banane koja podnosi -50 i može bilo gdje. Dobro, šta nam je ovo? A to je Wilson. To je Wilson, baš i mora priznati podsjećam malo na Wilsona, iz onog filma s Tom Hanksom. Ne znam sad kako se film zvao, nešto, ali ono gdje on zapne na onom otoku. Tako je. Da će možda ljudi u komentarima dati. To je Wilson. A kako se Wilson otvara? Znači, ovo je nešto što 99% Evropljana nikad nije vidjelo, ne Hrvata. Dobro. Mi smo odnedavno otvorili stranicu sa proizvodom kokosom, mladi kokos za pit mlijeko. Okay. Imamo nekoliko varijantni. Imamo... Znači, ovo je jednostavan za otvaranje. Postoje dijamant varijante za slaganje koktela. Krenut ćemo sa partijima, sa team buildingsima. Čekaj, čemu je fora ovdje? Ovo izgleda kao da je već ono otvoreno, samo se probije. Znači, to je onaj ogroman veliki kokos koji ga mi tokarimo. Da bi se stavila ova plastika na njega koja može primiti ovaj otvarač i on je otvoren u sekundi. Aha, on je u biti otvoren. Samo on je zatvoren sada. Ali mislim, ali njegova prirodna je otvorena i stavljena ovaj plastični čep. Tako je. Drugim rečima, ovo kad se lupi, to otvara. Tako je. Ulazi u kokos, tu je slamka, ide slamka unutra i pije se kokosovo. Evo, ovo bi komotno moglo biti na benzinskim pumpama. Koji je super elektrolit. Recimo, u vrijeme Drugog svjetskog rata nije bilo infuzije i ranjenici su ovo primali direktno u venu. Okay. A ako u tropima žena ostane bez mlijeka nakon poroda, djeca dojenčad piju to mlijeko. Znači, genijalno. Strašna namirnica. Ne, ali ovako zapakirano, evo, znači molimo menadžere iz INE da nam se jave, da stavimo na sve INE benzinske pumpe kokos ili zglava. Ali što je najzanimljivije, to radimo sa tajlandskom firmom koja je jedan od najvećih proizvođača kokosa i najkvalitetnijeg kokosa na svijetu. I kad smo se upoznali sa gospodinom, njegov prijatelj ga zove Santa Dođi. I sad ja mislim, to je neka njihova interna zeka, kakav Santa. Čovjek se stvarno zove Santa. Aha. I zato je to Santa kokos, nema veze nikakvo sa Santom. I oni su napravili taj dizajn i poslali su par kontejnera u Ameriku u sred ljeta. Ne? I Amerikanci su poludili, ste vi normalni, šta je ova Santa koko u sred ljeta. I napravite nam rebranding, redesign, tralala, ovi sve napravi, kaže ne šaljite Santa koko i dalje. Eto, toliko je tome. Brendovi se naču. Šta nam je ovo tu? To je papaja. Znači velika zrela papaja, ima u njoj kila i pol i ljudi me pitaju kad to kupe dobro, a kad pa je to jede mjesec dana, kad ju otvoriš ne prestaješ. Aha, znači u biti izgleda kao da traje mjesec dana, ali traje svega par sati. Traje par minuta. Dobro, ovdje sad ne mogu tam dosegnuti, a ovdje imamo nekakav mali kokos, ne znam šta to je. Ovo je mali ananas. Ananas, pa onda ovdje imamo ovaj crni češnjak koji smo ti stavili u napitak. Aha. Znači to je češnjak koji se fermentira 110 dana i nakon toga je za upotrebu i najbolje kad me ljudi zovu da bi kupili 2 kile sjemena da posade crni češnjak. Aha.
onda ih ja pitam, dobro, a da li kad želite saditi vinograd me zovete da vam prodam 5 butelja vina? Aha, kužim, da. Okay. I reče me ne razumiješ što pričam. Ne? Pa onda recimo ovo je jako interesantno, ovo je juzu naranđa koja raste kod mene u Japanu. Japan je riješio bijelu kugu sa ovim i zakonom je zabranio izvoz svježeg voća iz Japana. Ako to nije prilika, ne znam što je prilika. Da. Kada postavim prvu plantažu u Hrvatskoj, ozbiljnu plantažu, zovem veleposlanstvo Japana, veleposlanik sigurno dolazi i na tu plantažu zabija japansku zastavu i kaže to je japanski teritorij danas. Aha, to je tako modno. O takvoj priči radi. Da. Znači ovo se ne prodaje 2 kune, 3 kune, 50 centi, 1 eur, nešto. Ovo se prodaje na burzi u Japanu. Da. Cijena može biti do $500 po kili i ljudi to ne razumiju, ne? Da. Kako je to moguće? Pa lijepo, svi su vidjeli vijest da se plavo repa tuna prodala za $3 milijuna i niko se ne pita kako je to moguće, ali kad je naranđa u pitanju, onda je problem, ne? Imamo Šta je specifično kod njega tako skupa? Pa zato što je to voće koje raste samo na sjeveru Japana. Limitirana je proizvodnja, a svijet je poludio. Znači, svijet je postao globalno selo i traže se te namirnice koje su drugačije, koje su malo ih je tralala i to je poljoprivreda. Ima li onda okus naranđa uopće ili? Ne. Znači, nešto znači okus je grejpa i limuna, čak je ono, kad probaš rekao bi nikad više, ali recimo kad taj sok, imaš nekakav super sok od maline. Dobro. I staviš unutra malo tog soka, ta malina postaje 10 puta bolja. Kažu, wow, što je ovo? Da, top. Ok, kaj nam je ovo tu sad još, imaš tu, vidim tu nekakve, liči na kiwi, to ti je? Ovo je, imamo i kiwi kad si spomenuo. Aha. Ovo je žuti kiwi, kad probate ovaj kiwi ne jedete više ovaj kiwi zeleni. Ali kad probate mini kiwi onda ne jedete više ni ovaj, ne? Imamo isto plantažu i to je ponovo priča. Jedna plantaža, jedna je u Čileu, jedna je u Ukrajini, u ovoj Ukrajini vjerojatno više nema. I sad zašto da ne sadite ovo? Najbliža konkurencija vam je u Čileu, ne? Da, izvrsno. To ćemo narezati poslije emisije. Onda passion fruit, marakuja, granadilja, sestre, fantastično ono od kiseloga do slatkoga, kombinacija kiselog slatkog, prefino voće. Top. Pa onda zmija voće. Okay. Raste na palmi, raste kod korijena. Zašto se zove zmija voće? Pa jer izgleda kao da je zmija, a i neka usmena predaje tamo da je to voće čuvaju zmije. Pa, aha, otkud je to u biti originalno? To je Azija, ali to je mala palma koja, ako je ozbiljna tegla, može uzgajati kod nas. Znači ovo voće možete uzgojiti u Hrvatskoj. No, genijalno. Mangostin, kraljica voća, s noktom se ide po ekvatoru, on pukne, otvori se unutra kao mala snjeguljica i nikad nisi probao bolje voće. I za kraj nešto što je opet možda 1% Hrvata ikada probalo, ovo je divlji ananas. Postoji ovaj avionski koji je prefini sve, ali kad ovaj probate bijelo meso, nešto posebno, nešto jedinstveno i jedini smo na tržištu koje ovo nudimo. Nemoj zezati. I direktno dolazi sa naše proizvodnje iz Benina. Koliko otprilike nekakva cijena malo prodajna? Recimo ovaj plod je 12 eura. 12 eura, ali stvarno, da. Ali vrijedi, očito. Pojedete i koru i košticu, sve pojedete. Okay. I ovo zeleno i pitate imaš Ivan Jošin. Izvrsno. Što imamo što sad zanimljivo, vidim da imaš ovdje nekakve boce alkohola, to ti ili... Da. Znači kako smo napravili kako smo uzgojili indijansku bananu, onda se pojavio, idemo reći, jedan problem, a to je da je indijanska banana dostupna samo u 9. mjesecu. Da. Sad ljudi dolaze sada kod mene i mi bi probali indijansku bananu. Kako ću da probam ako je voće dostupno samo u 9. mjesecu? Pa smo onda napravili u početku pekmeze, liofilizirali smo i sve što god bi napravili je bilo fantastičan proizvod. Tako da danas radimo rakije, likere, džinove, vino, pjenušac, nema što ne radimo i rekao sam ti već, završili su svi u Americi, Amerikancima nije jasno što radi i nikad neće doći uopće na takve ideje da rade nešto poput toga. Da, ja sam primijetio jednu stvar, moram ti to reći. Dakle, kad sam surfao malo po netu, kod nas je nekako postalo ono uvaženo pravilo kad neko nešto radi, ne do Bog da nešto drugačije od ostatka, onda je nekako na meti
svih ovih naših ljudi koji se vole častiti putem Facebooka, pa sam negdje našao, a ne vidim tu sada među tim proizvodima, neko je napisao, ma sve je to šipak kao Šuluk prodaje šipak. Da, sve je to prevara. I onda jednog dana jedan od mojih kooperanata kaže, postavio sam plantažu šipka 5 hektara i došli su mi prve, hoćeš mi staviti to u prodaju, ne? I on je to lijepo zapakirao, ja sam to odmah slikao, stavio sam na svoj Facebook i napisao, da, ipak je istina, Šuluk prodaje šipak. Što mi je fenomenalno, zato što evo, mi ćemo ti uskoro jedan video baš u kojem pričamo kao kako se nositi s hejterima, tako da ovo je jedan od školskih primjera. Znači moj savjet je tim ljudima koji imaju situaciju s takvim ljudima, na to se uopće ne treba obazirati. Jer oni na taj način traže pažnju. Oni nisu nikad ništa napravili, nisu ništa postigli i jedini način je da oni isplivaju sa tim prljavštinama. I na to se uopće ne vredi obazirati. Ne? A to je klasika. Smanji vrijednost drugog da bi povećao svoju. Ni kruha, ni vode. To stvarno ne vredi ničega. Ne? Slažem se. Dobro, mislim da zaokružimo neku cjelinu, znači koliko ja vidim, tvoja paleta proizvoda raste svakodnevno. Usmjeren si maksimalno u direktnoj prodaji, iako je šteta, u biti bilo bi dobro da ti se možda javi više ljudi, da malo aktivnije radite distribuciju po nekakvim prodajnim centrima i možda nekim drugim kanalima. Ali ok, ja se nadam, dolaskom na Connect Market, pa sigurno da ćemo se i češće družiti sada i da će naš marketing biti intenzivniji oko tebe, a ide nam, hvala Bogu, sezona. Tako da bit će nam super to sve pratiti. Veselim se tome što ćemo u biti to mogu komotno najaviti ovdje ljudima, što ćemo raditi često te priče oko tog voća, recepte, posjećivati vas na farmi, malo pratiti cijelu tu proizvodnju, da damo nekako što dublju sliku biti ljudima o čemu se tu radi. Evo, ja volio bi tebe čuti za kraj nekakav tvoj plan. Znaš kako se kaže, mislim, malo je to kliše, ali narednih 5 godina di se vidiš, ili this time next year. Koja je tvoja priča? Znači, to kod mene definitivno ne postoji kratkoročni, dugoročni planovi, to ja ne znam za to. Ne? Da. Znači, mene vjerojatno nakon ove objave dolazi neka ideja i Ivan odlazi, ko zna gdje Ivan odlazi, tako da uopće niti ne želim, ne, jer to je, ajmo napraviti neke strateške ciljeve, i onda se pojavi nekakav tamo rat i sve to poruši. To je sve gubljenje vremena, ne. To je to, ali ono što... Dobro, poljoprivreda samo po sebi traži taj mentalni sklop, u biti, jer to su, kam reći, kratkoročne investicije, brzi su obrtaj, u biti, ali naravno, ako imaš sreće, tu mogu biti veliki gubici, ali u biti moraš imati taj mindset da se znaš prilagođavati, jer priroda je sama po sebi nepredvidiva, realno. Ok, ali ono što ljudi trebaju shvatiti, koja je razlika između moje njive ili banke ili kockarnice? Da, jasno. Nikakva. Samo nosimo svoje novce da ih oplemenimo. Pa ako ih nisam uspio na njivi, ja mogu izaći na traktor pa reći, imam problema. Ne? Zašto niko iz kockarnice ne izađe na traktor pa priča o tome kako je noćas izgubio novce i kako mu ih treba neko vratiti. Da. Ali ono što bi ti htio za... Ne znam kako bi taj štrajk išao, kao vratite me na 13 crno. Mislim, sorry. Ne, sve ok. Ali ono što bi ti htio za kraj reći, kakav je model kako ja radim. Ovo je sve kompletno van nekih okvira i sad ako se ti odlučiš da bi posadio plantažu banana, ok? Tog časa kad ti posadiš plantažu banana ili želiš posaditi plantažu, meni je to dosta, svi ovi proizvodi, rakija, likeri, džino i vino, ti ih stavljaš na tržište. I ti ih prodaješ. Jasno. I ti kada tvoje banane dođu u plod, si definirao da li želiš raditi pivu, da li želiš raditi pekmeze i za tebe je sve prodano plus je dodana vrijednost. Ne? Znači, i opet ljudi ne razumiju što ja pričam, to je isto kao da ti radiš, sjedala za BMW, a BMW kaže, evo od sutra ti možeš prodavati svoje BMW. Da. Znači, to je nepojmljivo, ne? Apsolutno, da, slažem se. A daj mi evo sad recimo, ako bi se neko odlučio surađivati s tobom, na primjer, znači, dobro, svi znaju, tvoji kontakti su već prilično dostupni, ti si tu već dugi niz godina na tržištu, nije to nikakva tajna, ali šta bi savjetovao, od kuda krenu uopće? Znači, da li vi imate nekakve već ugovorene kanale, imate nekako nešto organizirano u toj distribuciji ili, ne znam, ti mi reci. Znači, u mojoj priči je ovako, mi radimo svoj dio posla, a ti kao kooperant moraš odraditi svoj dio posla. Ti moraš proizvesti, ti moraš zapakirati. Nakon što si zapakirao,
moj kamion dolazi po tu robu i on ju odvozi gdje ju već odvozi, ukoliko su velike količine, ukoliko su manje morate i dopremiti do mene jer ja ne mogu se ambulantno brinuti o 100 kooperanata jer bi već sutra bio u Vrapču. Da. I to je to. Sve što vi proizvedete ja kupim, da li ja to bacam u Savu je moj problem, ne vaš. Ali ja onog časa kad ne bi kupio od mog kooperanta, ja mislim da je moja priča gotova. Da, jasno. Znači u biti ti imaš nekakav zajamčeni otkup, ajmo reći imaš te neke dogovorene kanale i ljudi koji bi se odlučili danas sutra da uđu u poljoprivredu i pogotovo proizvodnja egzotike, specifično, znači mogli biste ovo imati jednu dobru suradnju. Znači ja ne da garantiram, da, jasno. nego ja tražim od tebe da ja imam pravo prvo otkupa, ukoliko prodaješ Juri Peri Marku, ja se iz te priče povlačim. Jasno. Jer si me isprevario. Znači ti sadiš indijanske banane, 26 s bananama, 15 godina iskustva, sve što ti mene pitaš u realnom vremenu dobiješ odgovor. Da, kužim. I sve sam to dao gratis. I sad ti prodaš banane i kažeš ali ovaj plaća 10 centi više. Pa brate, idi kod njega, sa mnom više nećeš raditi. Ne? Da, jasno. Sve dam, sve gratis, sve. Ali ako mi kažeš Ivan, ja bi sadio 2 hektara banana, ja imam tržište, ja ću sve reći, ja ću ti opet sve reći, ali u tom slučaju ćemo to naplatiti. Da, ma jasno, da. Pa da, u biti samo je potreban taj nekakav fair odnos u startu. I recimo, imaš 2 hektara zemlje. Ova priča sa postaviti indijanske banane nije jeftina, recimo to je priča od cca 50.000 eura. Ja sam spreman ući u tu priču, ja sam spreman dati tamo sadnice bez love, ali 1 hektar je tvoj, a 1 hektar je moj. Da, onog časa kad ti meni isplatiš moju priču, moje sadnice, jasno, to je opet zemlja. Ako to ne odradiš, meni ostane zemlja, moram imati nekakvu garanciju. Jasno, a ti ulaziš u posao, osim što trebaš složiti navodnjavanje, pripremiti zemlju, nemaš druge investicije. Da, dobro, mislim, uglavnom, očito postoje razni modeli, ali ljudi mogu se tebi obratiti, pa vi ćete već naći već nekakvo zajedničko rješenje. I ono što ja uvijek kažem ljudima, mi možemo pričati, ok, ja ti mogu obećati brda i doline, ali nemojte pričati sa mnom, pričajte sa mojim kooperantima i dobite informaciju od njih što i kako mi radimo te godine ili da li to stvarno funkcionira. Jasno, da. Super. Ok, da zaokružimo priču nešto, ovak nekakva tvoja poruka za kraj, recimo što se tiče egzotike i općenito proizvodnje, distribucije, konzumacije, može čak i savjet, našim budućim konzumerima realno. Znači, ovo su jedinstvene, drugačije namirnice koje stvarno mogu imati velike benefite na vaše zdravstvo, na vaše zdravstveno stanje. Recimo te indijanske banane, jer nutricionista na mom festivalu indijanskih banana kaže paprika, paradajz, rajčica, tikvice, grah, sve smo mi to ukrali Indijancima, Amerikancima, ne? Ali ono što je najvrednije, smo čekali x godina da dođe Ivan i da im popali banane, ne? I to su stvarno super namirnice, plus što ih je jednostavno uzgajat. Ja stvarno ne znam, ljudi imaju 20, 30, 50 hektara. Ja kažem, ok, pa da li je problem posadi 2 hektara nečega? Pa ako nije uspjelo, pa izgubili ste, ne znam, x puta, ne? Da. Ali ako je uspjelo, što onda? Imate model koji znate da funkcionira i di je vaš rizik nekakvih 2000 kvadrata koje ste vi odvojili jedne godine. Jasno, da. Top. Ništa. Ja bih s ovim zaokružio priču. Dakle, kratka poruka svima između vaših gredica nekakvih standardnih ponuda u Hrvatskoj. Probajte se dozvoliti taj luksuz da možda probate sa nekim egzotičnim voćem. Svakako ovdje vam je čovjek s kojim možete definitivno ugovoriti distribuciju, a imate apsolutno svu pomoć oko proizvodnje. Ivane, hvala ti puno na gostovanju. Ovo je samo početak za nas, evidentno, s obzirom da došli kod nas na Connect Marketplace i mislim da će naše druženje biti samo intenzivnije i sve intenzivnije. Ja te ovim putem pozdravljam i hvala ti što si bio gost. Hvala vama i hvala na vremenu.